clear tu le ngai thatu te thole ni chibai le vek ule ni zan nama inkhel result saitur om nuala tin zanina inkhel tur fixer saitur om nual bok chung te chu kan thlirin kan ngai thla ho anga football thuleng te po thlir ngai thla ho na neile don bokang o tunrum chu ni zan English Premier League inkhel result train bul tran don ta ila ni zan inkhel mu nom taka Manchester United chon table pangana insuan chho theina hun thra an nei bo pelin Mikhol tim Bournemouth nen goal li ve in pe in anin ne tok Old Trafford ta in khela hian United hen goal satrum somni pali nein targeta satrum ko an neya Bournemouth hen goal satrum som pahni nein targeta satrum ko an nei ve bok inkhel pumpui thlira ball possession United chung nung zokin in pass dikonga po United achung nung zoka antranga game han en ngau chuan United hian an thunun deuh zok kan ti thei anga point lot chua konga ero anin tluk ta chia ane goal riat ngot lu na inkhel munom taka hian minute ni na leka Bruno Fernandes on embeumo siam sak atangin hun thra anei ngala Petrovic an lo dan sakin hemi ball perlet hi kun ha chun gola apet vele Petrovic bokhian alo dan sakle ane minute riat na embeumo siam sak atangin Mason Mount on goal shot thatak anei vele ya Petrovic bokin alo dan sakle minute som pathumna a goal tange nge ya velam sirtran daluta ball on cross thatak so kun ha chun gola tawin Petrovic on alo dang zawa ball per phei hi Amat dialo chung gola tawlu tin sikhat fain ma an shua ya palian no tuklo ma se ataw tok tur chen ball hi asot ane minute somthum palina kun ha chon dialo tan thatakin asiam saka ma se dialo hian goal ni khong theina hun tha anei chu amang tangkai lo le minute somni na goal alu le ta Burma tan semenio chon dinglam sira Mason Mount chiang zeta abum no atlan pel fo maya dinglam sira ball lu puyen goal thazetin achui luta ansipor asut first half goal alu don to lo niin langman ma se minute somli pangana United tan velam sir tan Bruno Fernandes a corner ron chui so dinglam kila Casemiro chan thazet main ataw luta goal ni goal khatin first half ma an shwaita ane second half an tran chauti hian Bournemouth tan Tavernier through ball thazet so Evan Nilsson chon chaktaka lu puyin dinglam kila apet lota lemon satan dan man ngaina aum to lo ane United defending chiat wang te po kan ti thayang hei hit so Lenny Yoro le Aiden Haven ten Evan Nilsson hi anphak lo hle minute somnga panni na Bournemouth in free kick lo chuakin Lazet a train Tavernier chan velam kila pet luta a goal moi hle mase kei ka ngai tan chuan lemon sa kadem ve dewa a possession lama Tavernier hian free kick a peta alo dang man lo tina ane minute somruk palina United in goal an khung teu hle embeumo goal shot cho Petrovic on alo dan sakman le chia ane minute som sari pasarina United in ansipor ansut Bruno Fernandes on free kick cho velam atanga ron choyen dinglam kila top corner a thazetin athok luta United team hian ansipor ansut vele ta ane minute som sari pakwana ma an shroile ngal velama sesko chon ball thataka lu puyen kun hatan ball ape pheya ani hian Trafford chu chiang zeta abum tlu khol hol nowa velam kila ball apet lu ta goalie goal thumin ma an shroita ane Old Trafford chu aborok aring to hle mase United team an che suala minute somriat palina amat dialo chu che sualen trul lo takin abek pasa box chunga lo Bournemouth forward Eli Junior Cropi chon lo la chatin tiboi tu nei to lem lovin gola apet luta amat dialo heng goal a khelai tinane chu hemi no hian team pani ten hun tha anin siam le ve ya hun top ma shata kun ha hun tha nei aman tangkai lo phei chu uyom tak ane hemi no ai ro thil thleng danglam aum zui talawa point khata anlung oi thiam angai zui ta ane ti hian table tharbera United hi khelsom paruka point somni paruknen parukna anin suan chawa pangana theina hun tha an nei an bo pel thong
Bournemouth team lam hi khel som paruka point som ni pakhat nen som pathum na an chove hret bok inkhel danga Italian Serie lama ni zana inkhela team thra patni Roma le Como te in machana Roma lam awan Mizo ka trangin champion tum team patni in machana hian Roma hian sikhat fain Como hi anlo ne he inkhelan team patni te anin khel to khop maya Roma hian goal shot tum som patni nei yen Como ses Fabregas sa enkol mek hian goal shot tum som phat an nei ve thunga ball position le in pass dikunga po intluk viovin Roma lam hi an thadeu hret kan ti thayang he inkhela hen goal alut lok lova first half po goal alu lo nu yen second half minute somrukna Wesley Franca chuan Roma tan ma an hruaina goal aron khunga hemi nuwa hen Como lam hian nor zui vioma se apoimo goal dang ero alu bel zui talo ani ti hian Fofana goal khung mang hian Roma hian sikhat fain ne na an chang table tharbera hian Roma hi khel som panga point som thum nen palina anom zui zela mashroi tu Inter Milan chu point thum chawin an phak to lo ane Como team lam ero azonin an tlom ta khel som panga point som ni palinen pasarina anom thong football ma innal na te hi zanina nei chun zom anile do na inkhel tur langsar zolbik te hantar lang don ta ila zanin zanlai peldar khatle chan veya English Carabao Cup semi final a English Championship Club Cardiff City chon English Premier League Club Chelsea chu anlo matchonang team pahni te hin boruak an nei lian khop maya Chelsea lam hian ti mai antum lo thu te po lo sei to hian Cardiff City and Colmek 2 point Chelsea chu an lo thu le Chelsea team ne thei tura tactic an nei to thu te po alo sei to wa English Carabao Cup hian division niam lam club hian Premier League club an lo ne ve khut to bok chuti rules and probability tonga han en chuan Chelsea team kan da sang lo thei lo anga chak ngei tura ngai te po an ni thayang Mase Cardiff City lam hi an konfi khop maya inkhel munom tak kan mutura hanin bai seita ila Spanish Copa del Rey lama po inelna zanina khel nidonin zanlai pel dar khat le minute som thuma division niamlam club Guadalajara mola Barcelona La Liga table ma shoi mek tu chu anleng lut do na Barca hian an sop shrep tura te po ngai anne heng ho ba ka hian Eden Smola Real Sociedad team tal boy mek chu anleng lut do na La Liga lama te po kan lo mel hriat to division niam lama mek Sporting hi hon chuan Valencia team La Liga club chu anlo mi khol don bok inke result lam chu kalsan taila football thulenga lut chho donang o tunrum chu Mo Salah chungchang Paul Joy thu soi tang hian bul tran don ta ila football broadcaster lar tak mai footballer te po lo ni to yan Paul Joy chuan Mo Salah chu Saudi Pro League kal mai se adu thu so hian Saudi Pro League chuan Cristiano Ronaldo aya a hlo tin thei arin thu asoi Paul Joy chuan ke chuan he hirin na lian tak kan ne ya Ronaldo hi aro pui viawa chuti rolen Saudi Pro League apan nuwa thil ro puiti ala nei lutuk lo ane Mo Salah hi chu Saudi Pro League kalta se danglamna athlen thei ngei do na he league po hi ati hlunge hin karing bok Ronaldo ai chuan Saudi Pro League Salah kaltur hi aro pui zokin he league po hi ati hlut zual ka be sei ti hin Paul Joy chuan asoi Chelsea le Arsenal tana loin lanto William Gallas point to tharon nei vele ta hin comin season kalmek ato phuna table omdan tur achung lamte arin dan ron so hin William Gallas chon tun din huna Arsenal City le Chelsea te champion tum team anni dia anni pathuma tang hen champion tur kan mu karing tin Aston Villa po top 4 huanga omzui thei turin an thato ka champion tur em chon kala be sei chielawa thil thailo ero ani chuang lo ane ma se top 4 huang ero anom nge yang ti kachiang tin Gallas chuan asoi hei mai ba ka hian William Gallas United le Liverpool te ero top 4 huang anom thei arin lo thu asoya season thara UEFA Champions League khel phak tura anin petin thei arin lo thu asoi Gallas thu soi kan pomzong ani hlomem Manchester United in a singlo tuma anhel mek side el mala point du tu anei ro chho ze la nizan na makhan mala hi
Paris Saint-Germain pon andu thu anron soi vele ta kon team tana inlan mek mala hi tun hnai maya khan United le Real Madrid te chon senglu andu thu anlo sei towa Paris Saint-Germain anron lan vele ta ka chuan el mala malam hun tur hi achiang lo chho tran ta hle tun hnaya AC Milan ne na soizom lo mai Thiago Silva point ni jang khan thu tharon nei vele ta hin akhel mek na Brazil club Fluminense team chu acho san tur thu ati chiang ta ha Europe lama akal tur thu ti chian ani thokhat to kan hriatang khan kumsomli pakhata upa Thiago Silva hian football khel chosan alatum lova Chelsea achua san no Fluminense panin ache thahle tundin mona Europe atangin som tu anei nuala AC Milan hi apan mai turangai ane footballa thunei tu sang FIFA lamina ansem chua train the best FIFA award po voin hian sem chua anile don ta ha he choi moina dong thei tur te hi chi sang sang ron puangin chungzinga kan ngai event lo ber the best FIFA men player award dong thei tur an chop chu te hi ron tar lang donang o the best FIFA men player award dong thei tur hianin mi som pahat ming te chu an ron thlifim ta chung te chu han chiar den don ta ila English forward Chelsea tan khel mek Cole Palmer Barcelona tan khel mek Spanish midfielder Pedri Paris Saint-Germain tan khel mek France forward Ousmane Dembele Portugal midfielder tuna Paris Saint-Germain tan khel mek Vitinha Barcelona forward Spanish forward Nibok Lamine Yamal Bayern Munich tan khel mek English striker Harry Kane Portugal international defender tuna Paris Saint-Germain tan khel mek Nuno Mendes le Morocco defender Achraf Hakimi te anming chop chua anneya hengba ka hian Egypt forward Liverpool tan khel mek Mohamed Salah maiba ka France forward tuna Real Madrid tan khel mek Kylian Mbappe le Brazil forward tuna Barcelona tan khel mek Rafinha te chu chop chua anne zanin lama hian he choi moina dong tur hi puan chua anni dona hengbak en mei che traber kan ti ang chi te coach traber team 11 kan han tiang chi te po sem chua anile don bok tu hian nge the best FIFA men player donga kan rin lom le Ruben Amorim point thu tharon nei vele ta hin Bournemouth an machon zo nu khan chakphu zok anni thu asoya chu mai baka 433 chu an man chho mai thei thu asoi ni hin antar lang United hian Wolverhampton an ne trumin 433 chu an ron apply zawa an mang thiam angring phian mai hemi hi Ruben Amorim point angai ven chho tran ni hin an soya 433 training hi Carrington lama po an nei chho mek ni hin an soi bok United hian back 3 mai ni lovin 433 po hi Amorim hnoya an mang chho don ta a ang hle Arsenal forward Gabriel Jesus point thu tharon nei vele ta hian Italian Serie A club AC Milan chu apan thut mai theinin an ron tar langa Arsenal hian uithar le viewma se kumsom ni pariata upan Jesus se Milan lama kan mutu rangai ane Jesus si tundin muna AC Milan hin offer an petra view ni hin alanga World Cup an ramtana inlan aduni chuan January transfer kongka loin hong tura Arsenal team cho sani Milan hi apan angai arinom Real Madrid lampoin ni jang khan thu tharon nei vele ta hin Alonso an bana ni chuan an no panglam team en kol to Alvaro Arbeloa chu senglo antum do ni hin an soya thuak thatak tia an soi Arbeloa hi Real Madrid team coach ni mai tur ni hin Fabrizio Romano chun aron tar lang tlat mai kan hria tangin Alonso noya tuna result tha an nei lutuk lova Real Madrid club ho tu te po an lom lo chho tran to hle Alonso hi an ban thut mai thei ni hin alanga an matchop ang chi an khelle tura te result tha nei lo chon ban thut thei din huna ading to ane chumi thlak tu turatan chuan Arbeloa hi aming arilian taber ane Chelsea defender Spanish defender ni bok kukurela point thu tharon nei vele ta hian Atletico Madrid en kolmek tu Simone chuan singlu andu thu chiang takin aron soya alo suang to thin tima kukuraya chu atel thu asoi khun khan takin inbiak pui atum thu te po anron tar dang towa kukurela po hian Atletico Madrid hi aon deuni te point an soi to nge tuna trangare lo te kukurela le Atletico Madrid te hin indorna ankal pui tu rangai ane
Virgil van Dijk point mo Salah chungchanga an zona chu ron chang vele ta hin media te chuan Van Dijk kan nena Salah hi team tan ala tangkai thu le chuak lo tura idu thu isoinin athanga hei hi thudik aniam tihin an zot Van Dijk chuan thudik ani hemi chungchang hi ka soi nge ye team captain kan hiya kan team tan a thatur chu kei point ka du ani Salah hi kan team a player thaber ala ni renga kan team a cham se kan duwa season tlon point om se kan du bok Afghan zo hen kan du dan chuan kan team a ron let le se thatakin thok ho leila kan du ber ani chu tuin nge du lo bi kang le Salah tiang player theina sang nei team chu mi van nei tak an ni nge yang chu mi van nei kan ni me ka van nei chun zom sel po kan du tin Van Dijk chuan asoi Tottenham Hotspur lam point ni sang khan thu tharon nei vele ta hin an coach sar ni tura tan Xavi Hernandez chu senglu an relo thu an soi vele tatlat mai hemi chungchang hi English media te chun an tar dang chuai towa Thomas Frank an ban thut an hi chuan Xavi hi an senglu thut te po arinom chuti rual chun Xavi hian apomangem tiaro zona lian tak ani thung Lionel Messi khelmek na Inter Miami lampo anin senglu bel chau thatal hle maya nizan lama khan Spanish defender Sergio Reguilon chu an senglu thu puangin season khandai contract an zia puya kum khadang zia bel pui theiturin inrem na an nei pui bok kan hriat angin Reguilon hi United team tan te po loin lan to ania Tottenham Hotspur lamin an chua zalen nuwa tuna Inter Miami chun angitin an senglu ta ane Sergio Reguilon chuan tlap rang tain som na ka munwa la chung zinga chun Inter Miami hi an machop a thaber ane chuwang chuan helai mun pantur hian thutuk na ka siama Lionel Messi ho kanin khel theitur hi kalom hle tin asoi zui bok Jamie Carragher po thil makron soile ta hin Carragher hi chu amak danglam ve shim ni zana makhan media ten an zona chu achanga Carragher chon tun din huna England team hin Bellingham hi atangkai tok to lova ani Aichen Morgan Rogers si athadai zokang han clear wangwang ta ula England team hin Bellingham hi kaulo ta se an boy pha don lo ani achan chu Morgan Rogers an nei tlat ti hin asoi Morgan Rogers si ale lama chun ache tha khop maya Villa team table asang lama anum theina tur tan po atho hlok le season kalme ka Premier League ka trumsom paruk in lan to hin gol nga akhung towa midang gol khung tur siam sak trum thum anei to bok ache thave shrim boka tun tuma Carragher soi hi chu adik ve angreng phian mai chuti rolin Bellingham ero drop chi ani top lo thung Sunil Chhetri point Lionel Messi chungchanga angai dan churon soi vele ta hin Sunil chuan tundin muna Lionel Messi kan rama aron kalhi atangkai ma mitam takin soi sel ma se ke chun ka thlop tlat ane Messi hian he rama hian football aron choi nung le ti achianga hetiang zat mi pui hui khom thai ani chuan he ram hian football kan la mangai hle ane Messi hian in athalam zongin football hi min choi san sak tura ka be se ya kan malam hun po ayen phangei tura karing tin Sunil Chhetri chuan asoi tin Messi tenen thu an soi ho thei chu alom thu asoi zui bok Arsene Wenger point ni jang khan thu tharon nei vele ta hin Premier League season kalme ka Arsenal team chu arin ber club an lani thu asoi Arsene Wenger chuan he team kalokai hruai to wang le katran wang ni lem na vin kumin season na chuan Arsenal team hi champion tura ke chuan kalaring fana midang an tu te hi chu karing lem lo ane team thatak an ni ya liampo andam chhole tura kangai bok chuwang chun he team hi an khong chhozel anga Arteta noya champion no moi an choi nge yang tin Wenger chuan asoi Roberto Martinez point thu tharon nei vele ta hin Cristiano Ronaldo chungchang an zona chu achang le Roberto Martinez chuan Cristiano Ronaldo chungchang hi in khel pe khop maya ani na taka chun kalo sei to fawang khan kan tumpui te tan ani hi anok ma tam takin athatok to lo tin soi thin ma se field chung kan han lu meu chuan ani hian player pahni tanga pathum vel chu apot peng tho ani chu chon midang tan hun tha a siama chu kai ni tan apoimo hle Ronaldo hi kan team tan mi tangkai ala ni renga
ton riat anei te hi kantan apoimo bok boina anilova team thatna jok ani tin Roberto Martinez suan asoi Manchester United point transfer kongka loin hongle tura mithar pani vel chu senglu antum thu anpuanga an player kolai Kobbemino ero chuatir antum thu anti chiang ta court of sight in atarlan danin Kobbemino hi January hin United team hin shal antum dona tundin muna Napoli le Barcelona te chon senglu tumin an helmek ane Liverpool lampoint Upamecano senglu antum na konga boina annei chhotran don ta ni hin alanga Bayern Munich contract zebel du to rilo Upamecano hi tundin muna Liverpool mai ba ka Paris Saint-Germain le Real Madrid te chon andu thu anron soi vele ta country tangin Liverpool hian Upamecano hi an senglu theimai rin na alian man vewa dor tu dangkha anom lutuk lem lo ani ma seni zanama Paris Saint-Germain le Real Madrid te chu anron lang lol maya Liverpool tan chon an ngai hle turangai ani Fabrizio Romano atarlan danin Mo Salah chungchang po ala fel hlei thei lova field chunga Arne Slot nen aninkar chu Traviewin lang to ma se Mo Salah hi alalung oi chong lo ni hin atar lang tlat mai hemi chungchanga hian Mo Salah agent le Liverpool te hen khun khan takin in biak hona an nei don ni in alanga Mo Salah afkona akal chung hian ahmalam huntur an lo ti fel don ni in an soi Mo Salah hi Liverpool tan alakhel chun zom don nge club dang azom don ti chu afkon akal chung hian agent le Liverpool te hian an lo ching fel don ti na ni chu team tokin atarlan danin Manchester United lampoin ni sang khan thu thar an nei ya United hian Conor Gallagher chu andu chun an senglu theidon ni hin an soi Conor Gallagher hi United hin an hel chona arei ve to angreng khop maya tundin muna Atletico Madrid ta ahlim lo nia an soi to hi United hin an senglu thei mai arinom tundin muna Gallagher hlutna hi Euro makta doi somni panni vel ni turangai ani Liverpool lampoint team tokin atarlan danin Rodrigo chu senglu antum thu puan alanita zela Real Madrid ta lim chhole tran to Rodrigo hian engangin nge thotlukna asiam don ti ero soi thei aniri lem lo ani Rodrigo hi season tirda mahan Alonso noya atatlum lo khop maya tun naya ero aron che tha chhole to khop mai hemi wang hian Alonso nen aninkar po atha chhole to ni hin an soya ma se Liverpool hian an la du reng thu le sengnu antum thuero an soi zui ta tho ane Tottenham Hotspur chairman lo ni to Lord Alan Sugar point ni jang khan thu thar ron nei vele ta hian Tottenham Hotspur chan Thomas Frank chubana Jurgen Klopp sengnu tura adu thu asoi Tottenham Hotspur chairman Louis Sugar chuan Jurgen Klopp hi he team ta na mi tangkai ani dona chu anti hlotlin thei ngat chuan he team hian chak result an nei chho char charang ti hin asoi tun hnaya Jurgen Klopp le Real Madrid te soizom an nei konga ero Klopp hian Real Madrid hi zom atum lo thu ati chiang to thung Real Madrid lampoin ni jang khan thu thar ron nei vele ta hian Chelsea chu Makhalin Ryan chu senglu antum thu puan ani ya Vasco da Gama nena amana hian Euro makta doi somnga vel chu the chu antum thu puan ane Real Madrid khan Estevao Willian ha senglu an lo tum to wa Chelsea hian Makhalin an senglu ta ane tuntruma ero Real Madrid hi Chelsea laka Ryan laka bikhian lo cham an tum to lawa Ryan transfer kongka in hong tur hi angai nom chho viau turangai ane Newcastle United point an team siam lian tu Eddie Howe chuban an tum chho tran ta ni hin alanga kaithar team Sunderland laka an tlom nu hin club ho tu te chu anin be chho tran to ni in an soya season kalme ka an che that tok lo na ti that na turatan abul bera Eddie Howe hi thak an tum ni hin an soitlat mai Eddie Howe hian kan hriat ang khan Newcastle United hi aron siam lian kan ti lo thei lova ma se tun season ai ro a che that pui tok lova atur chho tran don ta ni turangai ane Aston Villa team tana leun lan to David James point ni jang khan thu thar aron neya English Premier League season kalmeka Aston Villa team cho title race antel ve thu asoi David Jameson alo khel to thin na Villa team chu fak le yin tundin hona he team hian ma an son chho zela chu alo mom hle ane
Arsenal team an ne chi khan karil rolo masaber cho Villa team hi title race a soibo thei an nilova City an ron chaka an ron le pel mai chau ani hi khami ma Arsenal an ne nu kha chuan table panina an ron thei ani ya chuwang chuan Villa team hi soisel thei an ni to lova Unai Emery noya champion thei turin an thatok tiin asoi Football pandit na thong mek Jamie Carragher point to thar aron neya United le Bournemouth in khel chu hmunom ative le ni tur ane Kumin Premier League season kalme ka in khel hmunom bernia ashiat thu asoi Carragher chun in khel hmunom tak ania first half bika United team an chung nung khop maya second half Bournemouth team ron comeback dante an theina that jian ron lan tir te khapui tak ane United chaklo wang hmunom ti kanilem lova ma se kha in khel kha chu a hmunom thlot ane Kumin Premier League season kalme ka han enta ila league dang thleng te point ani thayang chu khati ang renga in khel hmunom kha ala lo ane Kumin Premier League season kalbi ka chungkha aya hmunom kha le thei to point karing lo tin Carragher chuan asoi zui bok nge kan ngai vedan lomle Ole hati chin hatun tumatan neri mai se thlir tu te channel min ngai lut saka inchunga lom thu ka soi tak meu ane like share le subscribe ma tamin han la pui le tawla thungai nom tak tak tenenin mo chho le zel te po kan tum don nia